Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары жана мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 25 октябрь 2025 жыл. Туугандар, Чүй облусу Сокулук мал базарынан сиздерге монда жемдердин бааларын билип береличи, кандай болуп атат экен баалар. Канчадан болуп атат байке? Эс кайга кетти? Басып кетиптир азыр. Эси барын сурайбыз кана. Жүгөрү канча жүгөрү? Мына өзүм иним турат го биякта. Ассаламу алейкум. Кандай? Канча жүгөрү? 22 сана. 22? Будайчы? 23? Будай 23. Бул кандай эки башка жүгөрүбү? Корум канча? Майами? Канча муну? Корум. 24 сомдон. Доставкалар болот, а? Айтып койчу бир. Мына көрүңүздөр. 0700 62 89 55 деген номерлерге кайрылсаңыздар, туугандар, жем боюнча маалымат аласыздар. Азыр биз сиздерге мал базарларды көргөзүп беребиз, туугандар. Туугандар, анда эмесе баштайбыз. Бүгүн кандай болуп жатат мал базар? Эл көп, достор, туугандар. Реклама үчүн номерлерибиз 077 388 350. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Мына койлар. Кой канча экен? 15. Тиши кандай байке? Картан кой. Мына 15 дейт. Кеттик анда, достор. Орта эчки текелер бар экен. Теке канча экен байке? Теке. Мына кочкорлор. Мына кочкорлор. Кочкорлор канчадан? Арканда 80 миң. 80 миң, 50 миң дейт. Мына достор, көрүнүшү, мал базардын көрүнүшү. Караңыздар, мына туугандар. Соода болуп атат. Көрүңүздөр. Бул жакты көрөлүчү, бул жакты. Канча болуп атат экен байке? Соода канча болуп атат? Айтып коңузчу. 16дан болуп атат, Айласы өзүндө сатып. Жок, өзү тартпайт. Канчадан берип атасыз? 16дан. Тартсын дейт. 16дан берип атасыз, таксыр? 16дан. Сиз канча деп атасыз? 20дан. 20дан. Мына. Бериңиз. 16дан. Эркектер экен, Жакшы, достор, туугандар, мына кет. Базар кызуу го бүгүн. Корондан баштайлычы. Бир туугандар, көрүңүздөр. Теке, караңыздар. Туугандар, теке. Теке канча экен теке? 35. Ой. Бул эмне порода? 35 дейт. Эси жокпу? Анда эси барларынан көрсөтөбүз. Туугандар, мынакей. Биз менен болуңуздар. Могу кочкорлор кимдики? Сиздикиби? Кандайсыз байке? Канчадан болуп атат бааларын айтыңчы? 40. Нарколар 23'тен. Нарколар 23'тен. 25 булар 40'тан. Бирок сонун экен мондай. 25'тиктер. Кайсыны? Канча экен мунуңуз? 25. 25 экен. Швид порода. Мынакей, швид порода дейт. Достор, кичине стабилизатор алдык элек. Күн албай атабыз. Донка бар деген. Эмечи, байке, номер айтасызбы? Номер жок. Могу кочкорлордун. Сиздики булар дагы? Номер жок экен, Жакшы, мейли, кеттик анда эмесе. Мынакей. Кайсыларды? 100 баш? 100 баш дейт, мына. Могу койлор, Мына койлор. Булар тиштери кандай? Жаштары? 6 тиш, 2 тиштен 6 тишке чейинки. 2 тиштен 6 тишке чейинки койлор. 100 баш бар дедиңиз, Мынакей, көрүңүздөр. Туугандар, мындайынан көрсөтүп берели. Баалары канчадан болуп атат эми? Баалары тандаганга 25, оптом 22ден. Оптом 22ден, тандаганга 25. Өтө сонун. Булар кочкордон качканбы же кача элекпи? Качкан. Уже качкан. Номерди айтыңыз анда. 702 0702 менен 00 мына 21 31, Болду. Чалыңыздар эгерде ушундай алам десеңиздер. 100 баш бар экен. Достор, туугандар, мына караңыздар. Базардын көрүнүшү. Мына аяктардан да көрсөтөлү эми.
Bu semiz koylarınız kançadan bolup soyuşka? 16'dan. 16 mingden be. Bardık ele be. Bardık ele 16 mingden eken. Çoğun kene 16 mingden bolup dostlar. Buna. Karanızlar. Andemese gittik. Video like'lardan basıp görüp turmuzlar. Bu kozlar kimdik iken? Alındı mı? Kançadan boldu şul sır bol bolsa? Ha? 15 mingden alınıptır buna. Karanızlar dostlar. 15 mingden alıngan bağ. Görünüzdür. Kana Kaçta var ki? don kabar degen kana. Don kavarsın. Biz. Moğollar kimdiki? Assalamu alaykum. Kandaysız? Kançadan? 25'ten. Dişleriçi? 2 dişten 6 diş geçeyin. Kança baş barıt bayge? 20? Nomer aytasız mı? Online. Yok. Bular kimge qaray? Bular iyisi yok. Maqul, rahmat. Mına ondaylar da varken cünlerini alıp koyuptu. Sonun kılıp. Kimdiki iken bular? Görünbeyt ko. Mına ki. Assalamu alaykum. Kançadan koylarınız? 24'ten. Çoğun. Mına ki. Mıhtı koylar eken he? Dişleri içi bayke? Dişleri 4 dişten 8 diş geçeyim. 4 dişten 8 diş geçeyin eken. Online satavız mı bayke? Nomer kaltıravız mı? Aytınız kana. 709 0709 57 57 02 02 72. 72 eken. Mına. Çalыңızlar. Qaysı adreste olasız? Bazardan. Belovatski, Moskva rayonu. Boldu. Anda nese dağ gettik aldına qarap. Mına alınıp atatma kartan koyulur. Dostlar. Qozu qoçqorlar görünbeydi. Mına qozlar. Esi kim eken? Esi görünbeydi. Bu qozu qoçqorlarni bilmeyse? Satılıp ketdi. Mana satılıp ketdi dostlar. Satılıp ketdi. Mına arı qoylar. Qanchadan eken qoylarınız? Tuğan? Ya bayke kimdiki? 14'ten? 14. Yok. Donqa var. 14 mingden eken. Tuğanlar mına. Mana görünüzlerçi mına. 14 mingden. Bu stabilizator qıymılday beretkende. Tuğanlar mo qo'shqorlarni alıp atabı. Bu qo'shqorlar qanchadan Tuğan? Ekovi. Aldınız mı? Qanchadan boldu? Ha? 17.500'den rahmat. Mana ekovi 17.500'den boluptur. Dostlar, qarаңызlar. Mana qo'ylar, bayağı qo'ydum qo'yu, küçtüler. Qo'ylar qanchadan assalomu alaykum? Kimdiki eken? Bilbeysiz. Qo'ylar yaxshi ekan biroq. Esi yo'q bu. Kimdiki? Maqul, esi yo'q ekan-da. Esi yo'q. Mondaylar var eken, aka. Semizki. Soyuşqa. Soyuşlar qanchadan inim? Bağları. 12 mingden 20 mingga cheyin, Mana, semiz. Qo'y qo'zi 12 mingdan 20 mingga cheyin ekan. Qarangizlar, dostlar. Buni ortida, ustidan da ko'ringizlar-chi buni. Semiz ekan-da. So'g'anlar. Qo'chqor qancha qo'chqor? Ya. Qo'chqorning bahsini aytib qo'y Tuğan. Qancha deydi? Aytqiz yo'q. Aytmadi dostlar. Echkilar bor ekan, echkilar. Echkilar qanchadan ekan echkilar? Ezi yo'q-ku? Ezi yo'q ekan. Echkilardiki. Buna qo'ylar bor ekan, qo'ylar Tuğanda. Bu yoqda da echkilar bor ekan. Ko'ringizlar. Qanday? 17. 17.500 dan ketibdir Tuğanlar. Mana o'shularchi. Qarangizlarchi do'stlar. Mo'g'laringiz qanchadan mo'g'laringiz? 17 dan berem. 17 dan berem?
Ha berbediniz he? Urgaçlar mı? Urgaçlar 17 mingden berilbeptir. Biraz koşsa beret kesti. Nomer ayıt koybayız mı? Aytınız. 0773 06 53 06 eken dostlar mana. Qarаңыздар. Şunday bolğon qozlu qoçqorlar bular erkekleri 17.500'den satılıp ketiptir dostlar mana. Pazar bugün işembi günküge жақсы eкен dostlar туғандар mana. Qarаңыздар, қолдан келишинче көрсөтүп берип атабыз. Биз менен болуп туруңуздар, дагы музоолордон дагы көрсөтүп беребиз. Мынакей базардын көрүнүшү. Байке, канчадан ассаламу алейкум? 30, 26, 13. 13 кичинекей, 26 мо чоңдору? Чоңу 30. Сода болдубу? Oldu. Канчадан бербедиңиз? 27 миңге чыгыптыр ба. Берилбептир, э? Содаңызды берсин, байке. Мынакей. Ушундай базар. Тугандар. Сокулук мал базары. Men janan çarpışaptım ne day? Мынакта койлор бар экен бу. Көрөлчү ушуларды. Койлор канчадан экен? Эси жок бу. Koçkar kança oldu taksır? 55. Aldınız mı? Yok. Satas mı? Kança tiş? 1,5 yaş dedin ha. 55 bin. Nomer ayıt koymuş nomer. Aytas mı? 0707 52 64 44 eken. Çalsanızlar bolat dostlar, tuğandar buna. Bu koylar neyesi yok eken da? Ha, assalamu alaikum. Kançadan bolu atat bağları? 18 binden. Tişleri çi? 4 kişi var, egenet kişi var, Tögörögü var, 4 kişi var. tek kişi var, Soda boldu mu? solda boldu, Kançadan berbediniz? 16'dan berilbeptir, he? Sodanızdı versin bayke. Pazar жақсы pazar. Kayseme bu kadar. Don Kabar degen kanal. Göresiz mi? Ben görüyorum fıstık. Ha, жақсы. Biz mene bolunuz. Aha, rahma. Molar da sizge qarayby? Yok. Bu başka eken. Kançadan inim? 22'den 22'den surap atasın, düşüp berezin. Mo kozlarınçı? Bunu 16 suratam. 16 min surap atasın, düşüp berezin. Urgaç erkek mi? Ekoten urgaçım. Ekoten urgaç eken mana. Soda boldu mu? Oldu. Kançadan berbedin? 18'den opto. 18'den optom deydi. Жақсы кен. Maqul sodaң bersin inim. Mına koylar. Qarаңыздар. Bazar, soquluq. Ay. Tamam mı? O eskiler kançadan eken eskiler? 9 min sizdiki? 9 minden. Ulaqtarçı? 5 min eken mana. 9 min, 5 min. Soda boldu? Bolalak mı? Bugün bazarımda demirak var. Cay he? Cay bazar. Haydi sodan versin. Yaxşı, moğozlar var eken mi? Kaysını? Kalistovaga? Kana? Moğlar ha. Regiondorga jönөтөсүz. O. Narından gelgen ne bular? Жоқ, бұлар қарақолдық. Karakol ысык көлдүкү? Канчадан? Ысыкөлдөн алып келеле дегенде чоңураак болот депчи. Aha. Аны Бала. неме чалып берсин номерге чойке. Айтыңыз. Айттым. 507, 0507 94, 94 78, 78 06. Bağlarıçı? Ар кандай байке. Kançadan kançaga çemir aytıqla? Kuruk ayıp koylu He, kuruk ayt, yakın kılıp. 12 ayıp koyun. 12 minden he? Дагы сүйлөшүү бар. Сүйлөшүү жолдор бар. Ургачы. Азыр ушунча калды да байке. 40 baştan mı? Aa, satılıp bitti. Заказ бере берсин. Zakaz belgilendi. Региондо доставканы уюштурабыз бар. Aha, boldu mu? He? Bizden katlı alışlar uşuntup alat da küçtü. Mana tuğandar жақсы çalıp atadi. He, telefon menen işti bitirесиздер. Mo kozlar var eken. Kozlar kançadan eken bayke? Assalamu aleykum. Sizdeki kandaysız? 14 minden? Ular urgaçlar mı? Kuruk 14 surap atasız mı? Suru atam değil mi? Söyleşes he? Soda boldu? Oldu 12'den geldi. 12'den beri verdiniz mi? Ha, 12'den berilbeptir. Sodanızı versin. Nomer ayıt koyasız mı? Je mınday satasız mı? Ben de sana. Mındayla satılады. Rahat Maqul. Bu narjaq sizdiki mi? Qanchadan bularınız?
Aytaveriңiz, артына башынан тартып алып артын өтөйүн. Бааларын айтыңыздар. 14 миңден курк сурап атамын. 14 миңден курк сурап атасыз. Булар козулар. Козулар. Козулар экен мына. Артынан көрсөтөйүнчү. Чемиз, эттүү мына көрүнүп турат. Балыктай болуп. Балыктай деңиз. Мына. Ушулар канчадан болду соода? Сода пока бол эле Бол эле, эме эле келдиңиз, Макул байке, соодаңызды берсин, Соодаңызды берсин. Канча баш бар? 6 баш бар экен, Номер айтып койсоңуз дагы болот. 701, 701 777 996. 777 996. Номерлерге чалыңыздар. Мо кой сизге карайбы? Чоң. Yok koy mağdur деле карайт. Басычы? 20 миң алды. 20 миң экен. Тишичи? Киши 2 тиш. 2 тиш мына. 2 тиш экен. Жакшы. Соодаңызды берсин байке. Буюрса жакшы сатып алыңыз. Мынакей королордон көрсөтүп берген аракет кылып атабыз. Көбүрөөк. Баягы ала турган бир туугандар болсо көрүңүздөр. Буларды номерлерин чейин алып бердик. Туугандар. Маяктан көрөлү. Мына козулар канчадан экен? 13. Эркек ургачы? Аралаш. 13 миңден. Сурап атат бир тууганыбыз. Мына. 13 миңден. Мо койлор бар экен. Койлорчу? 30. Сиздики? Тиштери кандай? 4 тиш, 2 тиш, 6 тиш, 30 миңден. Кочкордон качтыбы? Жок, качы эле экен. Номер калтырасызбы? Номер айтасызбы? Айтыңыз, байке. Буюрса койлоңуз жакшы экен, мына көрүнүп турат. Номер калтырып коесуз? Онлайн. 0708 0708 16 98 96. 16 98 96. 96. Бүтүл 6 экен да номерлериңиз, Чалыңыздар, макул байке. Муякта эчкилер бар экен, достор. Эчкилерди көрөлүчү. Эчкилер канча эчки? Эси жок экен, мына кочкорлор бар экен. Мо кочкорлор кимдики экен? Эси жок. Бuyakты көрөлү анда. Кочкорлор канчадан байке? Эси жокпу? Эси жок. Мына достор. Мо кочкорду караңыздар. Кочкор канча? Алдыңбы? Канча бас? 80 дейт. Düğünen baylap koy düğünen. Tişiçi. Ya. Bilbeysin. Мо чоң кочкор экен, бирок, Мына. Сода болду? Боло эле экен. Мына козулар канчадан байке? Баалары. Эси тияктабы? Эси тиякта экен. Бирок жакшы кочкорлор экен, кочкорлор мына. Көрүңүздөрчү мына. Сокулукка келе берсеңиздер болот. Выбор жакшы сокулукта. Туугандар. Ana, bir yan görөлү эми. Мыякта да бар экен. Сода болот окшойт. Ушу менен видеону жыйынтыктайбыз эми туугандар. Колдон келиши старт көргөзүп бердик. Мындай музоолорго өтөлү.